Ni mtu. Mimi na wewe. Tuko udongo. Sababu inasema mbingu zilisikie. Udongo uchukua sikio. Nikisema udongo wanakuwaka na sikio. Sasa udongo itakuwa na masikio. Kama iko na siri. Kama siri haiko, isi udongo isikie hakuna. Nilisema udongo inabidi kuwe na kilindini. Kama udongo haina kilindini, atakuwa kama vile mkimbizi. Mtoto wa Mungu, Mungu ametuita kwa kilindini. Mtoto wa Mungu ni muda na tafakari yaka kilindini. Kama uko kilindini, itaingia ndani. Wakati itaingia kilindini yako, itakuacha ukwe na mizizi. Inabidi uwekwe vizuri. Kama hauna mizizi, isi uko baya hakuna. Sasa neno mbona upili ni mbegu. Kama iko na asili, atatoka hapa, anachukua hii kwa Mungu hata muacha. Mungu anasema udongo inabidi itoe matunda. Kama Mungu anasema udongo itoshe matunda, Mungu anaitafutia njoo kwetu. Wakati uliokoka uko na mbegu ya neno, ni kusema inabidi uitoshe, uipande kwa watu wengine. Uipande. Utasema unapendaka Mungu, engana ningakazambe mebana ngapi ekoro na nande ekota wale sasa masa ngapi. Ile ni mbegu ya Kaini. Engana ningakazambe. Wadugu wote wa jamaa wamekuwa mapepo. Unaanza kupiganisha wewe huyu sasa ubali kuenda hivi. Hapana, inabidi tutoshe matunda ya mbegu ambayo tulipataka. Amen. Inabidi utoe matunda ya ile mbegu ambayo ulipataka. Matunda zile ndio itahakikisha sasa watu wengine. Ile matunda itahakikisha jamaa yako. Kama ile matunda haiko,